بسم الله الرحمن الرحيم. الحاصل تؤسي معنى التكاثر tiaga sinabut pa inte bang ini sakemon sa suku makagagal manusia amban pangarta, amban bulawan, amban pilak, amban pagnakura, amban inene kamuyang-muyangan tuul ka bulan dunia ininen iyan pa inte makagagal siyahin. Tawa si ayat yani alhaqu muttakathur. Pagka kasindoan ng manusia, bang may magtimok-timok may kabagayan ni, bang may pamamotorin, bang pa ini motor upang bisara, biya na bakas dumabi yung bantangan ko. Baanas manama pa ina si ako. At awan sa paypina si Luma, ilay pa ni motor ko nasal kadirilan. Gani ay guna-guna na iyan. Duk sampay asal na tamanan lampong na manamalan, inakano ane kemon, ko istil mag-abumiyaan be, at tabako, mag-abu, inayon bang haturo dalam basilan magsitingan pa basilanin enggak niya pahek ka panyap ng ban ako duga na niya kemon na pa ito sa miyan sampai hatta zurtumul maqabir sampai umabot siyain hapakubulan maknanya sampai iyan sa miyan kailuman delay ga siyahalin ambang yene maglangkewan sampai si mati. Maka dari itu isab alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir, maka gagal si siye ia maghekkahan mian inihin dan buah riwayat sagatan tu bahasa ininen sa makadari mapilite paturun in ayat ininen iyan si dua pihak Makkah. Makkah pa ito sa amban bangsa Quraish. Iyan Banu Abdi Manaf do iyan Banu Saham. Sa ito bangsa Quraish. Pa in Banu Abdi Manafin tamanan hekkan pinain nakura amban kami. Tamanan hekkan nabuha ini sa commander amban kami. Maglangkewan sa samian. O sampai tumuwa sa sipakuburan pinain ininan may mamatay aman kumandel kami siya pandabuan ininan sa kasalman amban may nakura salip yung mga sikite amban kami ini siya naus pinaturun pa intay ayat ininan sisi magmana to sito hatta zurtumul maqabir sampai siya iliin makabisita sampai ka makabisita in hapa kuburan mangsal tutut in makna sa tuos ito en hanggang inosal in ziyara bisita ziyarah pinina ziyara pamisita hanggang inosal sin ziyara pag in ziyarahin niya titiban ni alhasil adjali gay kaya kaya bisita haplo maabagay ko tamanan diada at 3 oras 4 oras ningko kaya luu ubaral mas ko yan balik na inka ulay ko sa kaula-ula inka amyuen misita hadya ka am yan dalam kubur ubus niya paladjuhan di atawan niya do miyaan pa sampayan bisa miya ini ellew akhirat la ini ka am ellew sa kaula kalla sawfa ta'lamun niya magmana haqqan sa usituan dumain ini maknanan utruk atawanan intabihu للرجع والجزر يعني فانت استريكا halihanom bi yani maghekkahan mag-abuyuan kalla sawfa ta'lamun som dupain katauhan wa ibi som dupain katauhan wa ibi thumma kalla saya'lamun pagpuas billahi puas inin halihanom di litawkid pamabasag yan si jumlah ini yung pasalin dubian sawfa ta'lamun sawm isab katauhan wadi alhasil pinagbalik-balik ng sinin maka dari maknanan yan makna si ayat ininen kalla sawfa ta'lamun sawm katauhan wadi yan pa inte pamisitabi si kuburin
Alhasil inkaam lay somno kaam inen na somno kaam ilesekan dalam kubur katauhan berupa bang inen maghapel si kaamin. Yan si lagu tabiat bi pasalan maghikaniwan. Ubus magmaana pa ito si kaduwe kalla sawfa ta'lamun. Somno isang katauhan wabi bang inen pa inen siksa duk paminsana kaam sa akhirat. Menunjuki inen sa akhirat. Ini jumlah sekadua ini atau sentence sekadua ini. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla demikian. Istirikan. Jagakan. Kalla law ta'lamun bang behajak katauhan bi ilmal yaqin. Ia ni pangatau gay ke bang niya asal suwi-suwi asal to'o asal hagat nuka o ito o insuisuyon inahinan ilmu yaqin. Alhasil tuo si ituin pagdaan ta silaw inin aman kasam os galo si wan jawab nen itinimanan atawanin in jawab nen kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin lama alhaakum at-takathur bangat jakatauhan bi iyan sa miyaan kahalan Allah wa akhiratin kabinsanaan Allah wa akhiratin ga kanyaan bin mag-abu duk makagagal si kaam iyan sa miyaan man hekkahanin maghekkahan pangarta maghekkahan pilat kemon na painte bayu-bayuan sa miyaan iyan jawab niyan mahadug ma'ana ilmal yaqin bang asal katauhan no insuisuiwen to'wen sa alat kiteno masih niya jumlah pasunog la tarawna al-jahim tuusi tuwen kasam tu isa la tarawna tawkid pe pemabasan pe ininen la tarawna al-jahim uqsimu sapahanku la tarawna al-jahim sawang dupain apa sabenna al-pain takiter webi ini pa inte in jahim in narkain thumma latarawnaha 'ayna al-yaqin demikian pagpuas billahi sawang isasapahan ko sawang isabtakitabi 'ayna al-yaqin dumain katauhan bisa sa takitabi duksar ta katauhan dipe magmana 'ayna al-yaqin duk 'ilmi al-yaqin pagbidaan nito si tuen ilmu al-yaqin ya suwi-suwi to yung sa kagad mo yung ilmu al-yaqin sa bang ilmu al-yaqin iyan takiteno ne duk takaleno ne duk katauhan ne naubos bang sa haqq al-yaqin tabetta sa dalam Quranul Karim haqq al-yaqin haqq al-yaqin takiteno ne talesano ne duk katauhan ne baletelo ne mag ano ginasi ini ilmu al-yaqin ain al-yaqin duk haqq al-yaqin tu sidot sa tananam ne si jumlah si kaisa ini la tarawna al-jahim magmaana du isab yani takitabi tapit na pa takitabi yani pa in jahim tapit takitabi in narka yani jahim magmaana si kaduwe asal kalian sabi na si waktu mi baru man pagyalan inanarka jahim tuos ituin si waktu pinaasak ni kaam asal takitabi ni saben nalteed yan pa inte narka jahim magmana ro isab pag dunya ini nen pandak manamalan tu pa si dunya ini la tarawna al jahim ini nen ubos ini nen si Allah wa akhirat pag pinakita na siya si siya pinabagalan na si siya yan ay al-yaqin takita na we yan pa inte duwe matar thumma latus'alunna yawma idin 'anil na'im pagpuas ni isang bilay saben narted song dupain ka atau tinilaw dupain ka yan si Allah akhirat si ni'mat taosan wabi tuo data bulak dunya ini ni'mat pangarta ni'mat painte pagnakura ni'mat kahap pamaranan ni'mat akal ni'mat
sampai sabut tu mesin mufassirin sampai buat itu hagutu nikmat. Kalau nikmat sedikit-sedikit ini masih lupain penilaian kaam wa Allah subhanahu wa ta'ala yansil lil akhirah. Menjadi iliin amban ini samian makna atau tafsiran sikantaan takis dan ini si surah At-Takatsur. Biar beko bang ini lai gate hati di si surah ini dan si dihelu amban ini palindat dari si satili subjek pamia gay katauhan bi mengajari tilawat birahu fokus pupili mihaan sinambungan teman-teman teresin fokus ini akan kita pindah tanpa rahmat kan itu bisa nekam gini leo sa supaya aku nilai alhaakumut takatsur ini in makna alhaakumut takatsur makabimbang sikam ini makhiktahan gak ada sinabut nasi bang makhiktahan pangan ini sak kemon sesuku makhiktahan iya kebimbangan dari dia ini ada masa manusia tak kalian itu untuk mean asal masalah itu ya jadi orang diskusalin masalah perkala adanya tentu kegunaannya pilihan kami ini sampai bilang kewan pemilihan kami asal anu gimana mau dia saya hatta zurtumul maqabir ini maknanya sampai umabut si pakuburan sampai itu umabut si pakuburan atau sampai si ini kamatay datawan sampai si ini pinasik dalam kubur meke pahali samihan ini pak anu dulu kalla sawfa ta'lamun hal kita mengkaitkan tabi الرجع والجزع جاكك سوف تعلمون ini sungguh ketahuan di ini pangkal ini sewaktu nekam bagaimana sini apa balikan ini bangkam mangkam menkubur ثم كلا سوف تعلمون puas billahi summa ini puas ini sungguh isab ketahuan bi intang isab dia ila qiyamah kalla law ta'lamun 'ilma al-yaqin ini sama law ta'lamuna bang ini siapa rusaknya nasi ini ini ilmu al-yaqin ini gak ada kaam mga katauhan bi ini samian kahalan song kinatauhan bi ini si elu akhiratin gak ada kaam ini gak ada kaam bimbang gak ada kaam bimbang samian lama alhaakumu at-takatsur ubus natin la tarawna al-jahim ini latarawnahan sungguh pilih kita yang keadaan sepahanku benar deh masa kalau taukid sama ben us taukid pemabasa sepahanku benar deh so kita tebik dia nih sampai jahim kemana sesuku jahim masalah mengintalah ini thumma la tarawnaha 'ain al-yaqin ini maknanya puas so asal katauhan bine asal takita lewente asal takita bine begitu kan hatta kaya bikin asal sabenal bine sa too awas sebagai 'ain al-yaqin misalkan lumayan suwi-suwi asal kita nih nanamas ni kawasal pagkagat thumma
la tus'alunna yawma idin 'anil na'im. Pagpuas billahi sabenal ini tinilew isab kaam yun la tus'alunna sabenal tinilew isab kaam ini yawma idin nikmat سأله آخرة سأله ينس النعيم Nikmat daw sa rin. سنعمة Kas pangurong. كامورو نعمة البصر ينقى pamayam pakalen palingan sampai bohe ini minum temakin kendal yun panilawan kita bi Allah subhanahu wa ta'ala. Teman saya Najah يعني surah ini dan wasallallahu ala Muhammad wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masing-masing pain pagsyarah putin insya Allah subhanahu wa ta'ala. Tiap perusah kita bimasi wa ini tiap kaswa sallallahu ilma'in Jumat ini menjadi pengajian terbi ini tafsir ini surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah turun di Makkah. Ayatnya makhilaf ini mesir ka ulama niya magpain sampung dan buah niya magpain sampu. Alhasil niya tu itu yang buah juga Al-Qari'ah. Al-Qari'ah menjadi itu kita si makna ini Al-Qari'ah. Al-Qari'ah dan buah ia amban alen sin ini illa qiyamat. Dan buah ia alen ini sin illa qiyamat. Sekadua maka jari uisab wa ay hamkan inalenan yan illa qiyamatin Al-Qari'ah. لأنها تقرع القلوب بجي يني إلا قيامات مبلغ مبلغ يني pengertian manusia. وإن تصبت في آية الله سبحانه وتعالى في سورة الحج وإن الله سبحانه وتعالى يوم ترونها كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سألوا قيامة تكتابروا بين الله سبحانه وتعالى يوم ترونها سألوا تكتابروا إن ألوا قيامة تذهل كل مرضعة عما أرضعت gay na tasayo wa dende yene inte mamasuso anak nin gay ke bamlindehin masuso sin anak nin bisag be ine hinamne pamagtanis ni anak nin asa subete pasusune na gay tasayo wa dendehin hinamu pa inte mamasuso anak nilay bang tumwa tepat tungan ni pa inte anak nilay pa inte khalan pa inte al-qiyamatin yawma taraw kullu murdi'atin amma arda'at gin kinatawhan wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha sampai ini aam betengin puasa nganak kita lis sawe ni bab ini ilabayan ni sangan sabab ini kehadubiluhan si elwiyan wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adab Allah syadid takitiru in manusiain pa innu a'lamu semoga ada bukan sablamo enggak sabab magamuhan wa ay sagit agin lepas agin akal dan wa yana pa inte ello mapatagiya hangkan inalena Al-Qari'ah إلا قيامت بجي مبلغ دوك مبولغ إن manusia bang ta'awud na kainte yan ila dunia ini mal qari'ah ine yana in qari'ah ini ina in allo pamabilagiin pamabulag iliin tawkid pamabasag history matuto wama adraka mal qari'ah ine niya ke makapahatihan kau o Muhammad bang ine inalenan ina al-qari'ahin ina illa qiyamatin ina illa mian mabillag manusyain illa gaita sayo manusyain kung tinainin
matatuayan sine pa inas sa manusia ga niya tasayulin yan si Allah riyan tusi ko yan yawma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth si Allah kanyaan yana in manusia in sa kaula-ula dulu sakla gaya ke bang niya dulu tahun ampan si betana bang binudyaw sa kan sapla sa iyan kahantang manusiain bang tekkane in Allah kayamatin gaya katatahan ni bang tungan eh kaya na Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Qamar kunang patay ko kan kaannahum jaradun muntashir sa kaula-ula pa hindi dulu sapla gaya katatahan bang tungan magmana lo isap kalfarasil mabthuth gaya ke bang niya ebbut bang kita makalog ebbut sangin mo yan lagi-lagi na silahan hekka patua ano miyan sanang-sana nasaya din manusia din tauhan miyan wet makamula iya painte butte sa pilin hadya us patimok sa mga gigit tau-tauhan painte bang ini maghapin siyahin nasaya din manusia si elo ilarak painte in dunyahin wa takunu al-jibalu kal-'ihni al-manfush dukkanyaan yana in kapunuhanin kal-'ihni al-manfush ko igapas binukakay magmana si ihin to si ituan gay ke bang niya bulu kambing ke bulu sapi ke bang makaslet binagdutan at ilarutan hek ka manawaw pi miyan sinabuhagan sa amin sa iyan kahantang kapunuhanin iyan pa si Allah kaya magpagilarap ng dunya upang hati wa tayo dunyahin sinasak pa iyan bunbulang iyan 20 wan hatu ta sabut tu sika sa surat an-naba alam naj'al al-ardha mihada wal jibala awtada dukhinan kami in kapunuhanin sa amin sasa supaya gayusa idunyahin nagayusa pa in bulakin sa maban sin punulay nanaan si ininen pagkatepkan in Allah wa akhiratin in Allah wa qiyamatin sampai punuhin masih karahitan ino maglayanan pa ito sa mga kanya-kanya na dyan kolone yan magbayuan na dyan kolone kal-'ihni al-manfush sampala pa ito sa mga فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ buadapun sina-sina bohat timbangan amalnem thaqulat bohat mawazinu timbangan wait to situ el mawazin kamana mawazin ketimbang timbangan makhilaf yang masih mufassirin atau mereka ulama pasalan sin mizan atau mawazin ni magpain amban yana pa ente mizan dan buat bangsawan bakal tinimbang barang nun tinimbang sa amal nun si pian tu satu si tuan bang ente paham si ayat mawazin hekka alhasil niya sa timbangan amal nu niya sa timbangan barang nu kalau usap tasawuf hadis yana si waktu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala maik hurma us pinagsahan ng sahabat begadiki men pusukne waktu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangpai na katauhan ben jabuhatan betis dakepak hadja betis yana Abdullah bin Mas'ud labi bibuhatan bang sitimbangan Allah subhanahu wa ta'ala amban yana sa mi'an pun Uhud natusi ko alhasil in barang manusia tinimbang usab si Allah qiyamah kekahinan manusia tinimbang usab si Allah qiyamah demikian yang kitab yana pa ente bakas panuatan kaya ang kakahinan manusia ay tinimbang isa kung ano sa tasabot ni Rasul sallallahu alaihi wasallam ina niya bitaqa atau sijil niya manusia niya ang sinabot ni Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya mo ina hinang nalay maksiyat tuju Allah subhanahu wa ta'ala sa paglas na inumul ni bisa nga makapagtawad o siya makasabot yung kalima at tawhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah naumus ta'awud sa Allah akhirat inda buwa aayinin palayan na simhaa so tinaparan ng dalam narkain ini sambat Allah subhanahu wa ta'ala hindi rao kayo na ina pa ina sa tinimbang siya kung ganiya ina sa gani ka niya pinang tagaswaan kahapan mahinang ko si dunya gani pa ina niya napamanon pain na niya mian pasulat si kao dalam bang
Alhasil dalam merupakan inta la ilaha illallah uskemon lambahan yene elaw patuloy tak belakangnya kemon dalam kalaatan. Pag samihan na pwede ini sa aguran dalam malambah ini nito. Mungkin pwede umul nin dahil nawa ini sa pagmasya tuju Allah subhanahu wa ta'ala us binatad ni miyaan yene pa inte amal na malaatin us na buha ayinin kung bestal gero tanto kahaga pero pa inne miyan dalam masa ilinin la ilaha illallah makatunggang miyan ano ko ilinin miyan kakahinang ko malat miyan pag binentad sa miyan in la ilaha illallah dalam ba ilinin ganya tunggang isa pa inte kalatanin us na buha yan in aayin makasik yan surga alhasil buhat manamalan in la ilaha illallah bang tersambut dan buat manusia sehingga pusat kamatay ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ang mawazin timbangan puasa dunia usah sandiro sa timbangan niya timbangan sa bahayangmu timbangan sa dalkano timbangan sa amyaan kemon ne yan ang kakahinang matulit ang belak dunia ini sikapan lay niya doon sa panimbang iyo Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa fi 'ishatir radiyah in waktu tinimbangin fahuwa fi 'ishatir radiyah elum mabhul bayar maka dari tu situen fahuwa fi 'ishatir radiyah mismo in ka'luman allau akhiratin magrida nasiye ila ka'luman ini magrida pada si yana mabuhat amal dari mabuhat timbangan yana amal na aple alhasil mismo yana kailumanin magrita na si kao nasaing ka bang yana pa inte mamapanjari kailumanin mamapanjari pa inte kapanin yana Allah subhanahu wa ta'ala yana pa inte magrita si kao wa amma man khaffat mawazinu muadapun isa sina lampung timbangan amalnya lampung timbangan amal ni mahapin ampat pa inte puasen ini na kemon timbangan na samian fa ummuhu hawiya maksiina ni si ebut narka jahannam gay ka in manus ya'i bang niya problemane patapit si matato labi-labi na si kinaan supaya ikakikepan supaya kasaku-saku nantuo si ituen may umat Islam bang lampong timbangan amalan kung ito sa ilian kahantang yan manusia yan basa iyan pamalikan yan pamulian yan yan hapnar ka jahannam iyan pa inte kung pamakuhan na tabangan dasa iyan pamakuhan na tabang sa men bu mismo innar ka jahannamin yan sa amyaan maminsan na iyan wama adaraka mahiya iyan niya kaya makapahatihan ka o Muhammad bang iyan ina inhawiya ini narud hamia ini ebut sa amyaan narkalan atol ebut sa amyaan ini panagame panugata makalando kapanas nin ini si malampong timbangan amal nilay duki mabuhatin ka inte timbangan niya amal niya ini ba ito malaatlay ini ang ban ini yan tafsiran sin surah Al-Qari'ah yun di po bang tadyo binikay معنانا لكي منطوان سيدي القارعة وين بقينا القارعة بالجيم في القيامة نلم بدل القيامة وشوية بقينا القارعة بقينا لو كهدوبلوها إلا لو ما كتالوا pangatian manusia mal qari'ah ini yan elaw kiamati tahun ini elaw ini mamabelang ili wa ma adraka mal qari'ah sa pinabalik-balik wa ma adraka mal qari'ah ini niya ka makapahatian ka o Muhammad bang ini in qari'ah yawma yakunu an-nasu kal farash al-mabthus si elaw kaniyaan ini manusiain kue kahantang iyan sa akin dulu saumpalan. Wa takunu al-jibalu kal-'ayn al-manfush demikian ng isab iyan in kapunuanin kue sa kaula-ula kapu binukakay atawanin kue bulu hayat binukakay sa miyaan
kanak-kanak. Fa amma man thaqulat mawazinu, wadapun sine-sine bohat timbangan amalnya yang menghabin, fahuwa fi 'ishatin radiyah, iya irian huwa kebalik yang bohat timbangan amalnya fi 'ishatin radiyah, elum iya sa'mian magdul layak atau mismu in keeluman ini magrida apa ente si iya sa ingin bang Allah subhanahu wa ta'ala yang mempapajari si keeluman. Wa amma man khaffat mawazinu, buadapun isab sine-sine lampung timbangan ini amal ni mahabin, fa ummuhu hawiyah, maksiina anisi ini narka hawiyah ini makalan dulu panasnya. Wa ma adraka ma hiya, ini niya ke makapahatyan kau oh Muhammad bang ini pa inte narka hawiyah narun hamiyah ini ebut muskuran pa inte kayatnin ebut ngalkalan. Iya namban tafsiran sin surah Al-Qari'ah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bentuk pemerintahan